uong sanni Zeibantuk federal da ati tia chun pinlongi agreement kha maleng mang kha zo hawi pangana kha full autonomy di khase full autonomy ti mi chu ta chun naga atu nan na Indian na state ki nan ma te in state constitution ngai nan ma te in governor ngai governor ni ke an na ma kha full autonomy ti mi chu siko chun ni angai ni defense hitabantok atu foreign affairs hitabantok he federal ni angai ni tamdeu tax policy hitabantok mo ma deu khase chu cha pinlong agreement mi full autonomy ta chuna ka atu democratic rights hitipol kha ase atoi nakin chu British China kan ni jami 1896 Chin Hill Regulation rangai jami thil khase tun atu NCA te mi Nationwide Ceasefire Agreement te mi a hin min atu jami ha ni ma chunga framework for political dialogue ti an ti zai kong da ken chai lai te mi khi agenda te ma ka chon pangai nan then 5 sectors pakhan na ka chun politics panhi na ka economics pathum na ka social pali na ka security panga na ka land environment ti anti apakhat na politics ahin atu Zeibantuk ram ina kan ifwela Zeibantuk federal system ina kan ifwela ti mi kha ichai sham thok cho se pakhat na 21st century panglung kha chu ichai nak ta kum lo maladu mi chau kha chopi se panhi nak tu kha chai mai kha se atu pathum nak tu he atu mai khadi a hen asimen lai ti chu sif yang ri lo mo abapi mi chu pinlong agreement hani uong sani bia akap ni ketika mi murla ka bia akap ni se pinlong a se pinlong sa chaw se atu ka chimja mi apon pathum kha equal rights ti mi kan ngai chaw lai full autonomy kan ngai lai chun secession right quite ti mi if and when dan siarem lo ho popo ni his junior ahin ho mane kan siarem ti lo kan sa tha ti lo kan ru chan po la kan choko ti mi zong chu mi chu se khatiang kha atu chan thon ai ne asoi bi me na 1947 constitution pi chapter 10 mana kan mi kha se wa kha se full autonomy kan ma te in kan ifrelai kan mate kan mal kan ram chau kan mate kan ifrelai kan uklai lai rel na kan ngai lai ku khan lai rel na kan ngai lai ama be the union pi za pi ku khan lai re na khasimi atu foreign affairs hit bantuk ram dang kong defense kong ka koi hit bantuk currency hit bantuk communication hit bantuk ki atu federal ram mi ta chuna ka gs hit ko se canada hit ko se khap bantuk ki asi ok cho se api ta tak cho chokri lo ma ka leila ma chon chai mai cho ma pi cho se atu 2008 constitution tu cho anma ra kap ni anma during team ke an soi mi cho se ko hi tu cho federal cho se lo se kanalom